mvikundi hata vile. Mtu anaweza shindwa kukusanyika na wengine kwa sababu anajijua iko futifu. Bwana Yesu atusaidie. Lakini Yesu kuna lazima akuone kusudi dosie zako zipate solution. Nataka niseme juu ya baraka za kukusanyika. Nini tunapokea kama baraka tunapokusanyika na wengine? Utaisoma Matendo ya Mitume sura 2:42. Utaisoma pale. Wakristo wa kwanza waliopokea Kristo katika maisha yao baada ya kusikia Injili walibatizwa, na baada ya kubatizwa walidumu katika mafundisho ya mitume. Sasa huko ndipo nasema dunia ishaendelea. Hata kama sikufika kwa ibada, naweza kuwafuata alini au naweza kuwafuata hata wakati mwingine, ndio, lakini inspiration hautajazwa. Esko utajazwa? Esko utasema kwa lugha? Esko utasikia hii raha tulisikia tulipoimba hapa? Esko utatoka kifukutu kama hii inapoitoka sasa hivi na yenyewe watu walitoka wakati wanasifu na kuabudu? Eske utasikia vizuri kama mwenyewe aligusa mkono wa mchungaji face à face kwa sadaka ya 1:10? Ile inspiration iko sawa sawa? Haiko sawa sawa. Hata kama utasema omwenjo inaniaranje, niko natumika yangu mashine na niko nafuata kanisa, ile ni mwanzo ya apostasi, mwanzo ya ukame wa kiroho, upungufu wa kiroho. Wakati watu wanaanza kutafuta neno a distance, vile ndio vilianza kwa Ulaya, pole, kumbe na huko nako vitafika. Sina huko nako vinafika, ndio vinakaribia. Miaka 10 watu wachache wataingia muibada na wengine wanakuwa kunyuma, wanasema tunafuata pastor alinye, lakini inspiration haiko sawa, kujazwa hakuko sawa, kifukutu hakiko sawa, manipulation haiko sawa. Wewe unasikia lakini hautajazwa kama sisi. Hii ndio maana roho ya kukusanyika ni sharti iendelee. Mitume walipohubiri neno, watu walifurahia, walianza kudumu katika mafundisho ya nini? Ya mitume. Waliingia mapambazuko, waliingia maombi, waliingia maombi ya mafundisho ya fermissement, na njoo ile tunafanya kwa kanisa. Hii mwaka ninakuonya usikose hata siku moja ile unachagua, unasema nakuwa naonekana mahali mwaka sefuasi kila jeudi na kila dimanche, kama hata zile siku mbili. Au hapana, ndakuwa napatikana mwa mapapa ile 16h ya mardi na dimanche. Omwana mimi niidentifier kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Au hapana, ndakuwa naonekana tu mkorani na dimanche, na jina la Bwana litaendelea kutukuzwa. Lakini ukibakia hivi utaanguka kule nje na hatutajua. Mapepo zitakukamata kule, hatutajua. Uasherati utakubana kule, ulevi utakubana, ushirikina na kuchangia na mizimu itakubana, hatutajua. Hakuna fasi tunakuonana, dimanche tunakuonana. Na sasa tunasema pendo la Mungu Baba, tunashtuka ulishaenda, hatujui kutafuta barabarani. Bwana Yesu akusaidie asubuhi ya leo.